Gdje ste ljudi? Danas igramo PvP na ovom serveru. Da li ćemo ubiti ovog lika? I ubio nas, nema veze. Uzet ćemo... Archer. Dobro, idemo. Evo ti. Te pogodim. To. You just die. Ubili smo ga. Idemo. Osam ga. Ne da imaš nekog. Crkli smo. Mada gdje je kit? Kit. Propozimo i uzet ćemo Archer. Pogodio me. I krenut će meč za 10 sekundi. Da čekamo, 10, 9, 8. A već je krenulo. Da, Archer. Nećemo da budemo glupi tank. Pitam se zašto se ta klasa zove tank. Kad to nije tank. Evo te klase. Evo, koljemo ga. Krljošali smo ih. Kakav šut. Ovo je poletao. Čekaj. I ja sam pobedio u ovom meču. To. I da. Kad skrećemo. I evo odigrat još jednom i to bi bilo to za ovaj video kad se završi još meč. Onda će biti gotov moj video. A mislio si čika Bogdana da džiraš me. Ma šta ću ja tebe? Amaš. Archer. Pogledak, to! Ne pogodilo se. Fire strel. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte i subscribeujte video.